Saya kena dah. Oi, break langsung ni break. Oi. Cakap duan lah. Ya. Dah kam man banu kam kalimu buka misi ngalokon perkempun elit ni kari terpok nak kam berbelas nandangi kempundu begepe nandangi kami suku Kinting Mergana. Gua nindu ngo banci kami surut kujabu kami kalimu kami. Ya, ngo banci salami. Ya, man bandu kam kalimu kami emkap kaliu benda-benda sembiring Mergana ras temandu sendalan sepengalon sepribanan. Riku rasken mami kami begepe ras turangku kami. Menggome banci sekal kami karena biak pengalon tu. Ya, ngo banci ni. Oh, kampil. Ya. Okey, biak Ya, sekal pengalon kalimu buta we. Tandu au we begenam we. Bandu kalimu kami singalokan perinin. Ijenda seh mendapat sana kami nahkan kampil kahmatan bagi peras biak pengalondu ibas warisi sendah emkap kerana bere-berendu sirjabu entah pe tugulun kempundu meriahlah ukurundu ngalokan sa makana kuakap alokendulah kerana biak pengalon duenda sajalitnya kari pangundur 12 man kami begepe man beri-berendu kelah rasa denda kerina sangat perjabunna ibas warisi sendah enda ajar-ajar rindu kari kami enda mening kami. Oh duan. Ya ngo kami banci surut kujabu. Ya agenda kalimbu kami Karo Mergana ras temandu sendalan pengalon begepe raskan mami kami kape turang kami basa denda reh menda kami ngadap man bandu nahkan kam pengalondu emkap kam singalokon bere-bere makana ibasa denda kuakap meriah lah ukurndu sekelah ibas perjabun bere-bere duenda panci bagi sini harapkan kita bagi sini surah-surahkan kita berikan Tuhan man banta kita kerina enda bermaksudna kami nerahkan pengalon begepe dulurkan kampil ke tengah-tengah jabundu maka man bandu kam sembuyak kami apa ikam menambah hisa kerana biak pengalonen enda turangku rejabu beberendu baswari si sendah enda maka lo kendula pengalon beberendu enda ajar-ajar indula karya gelas sekolah bah perjabunna maka alo kendu pengalondu merialah ukurnu ngalo kensa Endang mama, mami, amak tayangan du. Seset kam nayang isa. Alokan du. Ya ngo banci kami surut kalimbubu kami ku jabu kami ya bujur ya jadi bukekin ya man kam si kelangi kami kam anak baru kami anak baru menteri agenda ngodai Krismas serdalan narastan raja emkap reklang-kelangkan anak baru suhku kami kali bubundu Kinting Mergana maka indalah meriah ukur kami adalah sahkan kami membantu karena likang indah jenda pengalondu iya indah
Ya, sekendoman anak berutua. Mkap Sulaki Mergana. Sekendo lebih. Seken bekan cege seken isapan dulu be isapan. Berikan be isapan dulu. Berikan lebih isapan dulu. Kau nak berutua. Iya, ngisap-ngisap kam anak bro kami. Man belo kam turang bagi anak kami. Ya, kerana komenda kam ngisap-ngisap rasman belo. Maka roh ngenda anak kami nahkan pengalondu MKAP kam anak berutua sekendo. Singrana kenca. Iya, apa ikam anak buru singrana kenca ku tengah kam. Iya, seken karena pengalon anak buru singrana kenca. Nggo. Seken. Iya. Pengalon lu kam anak buru singrana itu pakai. Woi, singrana kenca. Iya. Oh, ya, betul juga. Iya, buru menteri. Anak bro menteri entah. Apa ikam je anak bro menteri Ginting Mergana. Iya. Anak amena anak bro menteri Ginting Mergana. Seken. Iya. Rembah Pulau enda sisahkan man bibina. Apa ikam bibina si Rembah Pulau. Sahkan. Apa ipekam ngalo kenca sadang yarih tu. Iya. Ancege begenda si tak man kam bibina. Cuba buka andun cege ni ogendu. Adi kurang melala kap dukari rekata kam. Sebab termindah kami kam anak beru ginting. Iya, gua pun kurang. Iya. Apa kita sih? Iya, tambahi. Gua apa? Turang, eda kami, ida dukap kami. Ngomenda melala berendu pengalon kami, cuman ida dukap kami bibina mengkilana setremna. Maka tambah Hindu. Jadi 1 juta nari, maka bagi-bagi. Terima kasih. Iya, gua nindu bibina, nggo bias. Kami terem ngenda jenda. Go. Pulang. Nggo, ya butur. Bagenda kalimbubu kami Tamar Malam Mergana Ijenda iserah kami karena pengalondu ibasi karikam erbantakana man puang nu puang kami. Jadi olah kita ukur nu karena sopel ngai serahkan kami pendai gomendai sungkuni kami kam maka jenda aja iberi kendu nindu. Maka alo kendu karena ngalon duenda kam karir bantakana man kan puang no puang kami alo kendu ya go baci salami kalimbu buta.
kalimbubu kami kiting bergana rende permen kami. Iya, ego banci benakan du ke tengah. Iya, mereka mengenah ning kata turangku. Iya, terus kamu ke tengah. Usuku baba man Bandung. Terus kamu ke tengah. Iya, jenda kari kamu tenis ya jenda. Iya, alakan ku jenda bege. Iya, bege posisi du ning kata turangku. Iya. Jadi ning kata turangku. Iya. Alakan ku jenda sini. Jekam alakan ku jenda. Alakan ku jenda. Iya, oke. Iya. Alakan ku jenda. Oh, oke. Antara kuidang kareta ulah si berbahagia kecewa kai pagi bana. Iya, kam ginting mergana separibanan sepemeren sendalan ras pengalon tukur kerina kam ke tengah. Sayangku sayang, aku sayang mandiri, sayang begiting paling sayang mandiri. Sayangku sayang, aku sayang mandiri, sayang begiting paling sayang mandiri. Endah kegunari kita enggor sadar pas kelekuah kapaku bagi si jumpa rasi batas kam kepebanan teman geluku kam benaingan kuasa mentua antara kuidang kade-kadeta ulah si berbahagia kecewa ras kita dua nandai bangsa. Sayangku sayang, aku sayang magurki, sayang begiting paling sayang mandiri. Sayangku sayang, aku sayang mandiri, sayang begiting paling sayang. Iya, sikap kam pas gelar singalokan bebere kam karo mergana setepu rikut mami turangku krina gobanci asak du ke tengah bunanahkan bunga benih penjayon kempu beberedu. Iya, ke tengah kam krina. Cawir mertua.
Iya, siap-siapkan bas singalokan perdinin. Kam sembiring mergana kembaran. Iya, sekalian ras sekali bubu benar-benar. Engkau banci kam ku tengah. Jage siap-siap kita nak buru ginting. Sini buru ginting kan sirah belakangnya nak. Sekalian go banci kita ke tengah. Kerina kari kita ke tengah nak buru ginting. Ginting, siap-siap. Ya, permen. Ganti lagu yang kocak. Ini anak buru yang ke tengah. Lagunya gak kocak. Iya. Iya, bantu anak buru ginting. Iya, semangat. Iya, bebanci kita ke tengah. Iya, arena kita, arena. Bela semangat, joget. Iya, semangat, semangat.
teman meriah pedorok. Tukang gerondong, tukang kacang pedorok, tengah kam Krina. Iya, gokeri aras giting mergana. Iya, go panci kam. Gua madu, iya. Oke, ya, kan pandu anak bro sendiri. Bersada maka malamna bersada bagi urat. Iya, manpadu kali bubu kami sukut semiring mergana. Semiring mergana peribadan pemeren pengalon. Rikut-rikut turangku mami kami, go bancikan ku tengah. Banci. Iya, dua pasang aja maka pedas. Iya, kali bubu kami semiring mergana seperibadan sepemeren sepangalon sendalanan. Ego banci kam ku tengah. Iya, go banci samongdu kam singalo ulumas. Sambung terus perminin benar-benar berkembut. Siap-siap kita nak bersembiring. Man banta nak bersembiring. Lobanci kita tedis. Si sambung terus. Anak bersembiring, anak berumantri, anak bersingukuri, teman meriah Krina.
kami. Taran kami anak berundu ku tengah gawanci pekenandu perkundul taman. Sepengalang-alang kam bertengi jambur. Iya, bagai pekam singalung lumas. Atur perkundul du. Ujohan bari sendu maka kita man sekali dungai. Kami ibu benar-benar perkempun. Atur percibal tu. Gelah dong dari acara sade manita. Sepengalang-alang kam bertengi jambur. Iya, man bata nak buru sembiring. Sida purena, mari ras kita kujenda. Anak buru singokuri. Teman meriah. Teman metua. Iya. Oke deh. Semangat, semangat, semangat. Lanjut berburi hendai, ada cangkir lanjut. Iya. Putar sekali, iya. Putar di tempat. Robanti siangkan cangkir perburihan. Cangkir perburihan. Iya. Man bata nak buru ginting, ras anak buru sembiring. Sekali lagi putar. Iya. Asal. Sosok sekali. Sosok tak? Iya. Oke. Oke, oke. Iya. Asal. Asal. Mutar, iya, mutar. Kau kemari. Iya, oke, mutar. Kemarin aku, iya. Iya, sosok sekali biar diambil. Bagus ya, bagus sosoknya. Ayo. Ayo. Ya, ambil. Dari sini sekali. Halo. Lari kau kemari kau. Udah. Oke. Oke. Iya, putar lagi. Oke. Semangat piring, jangan kalah sama buru ginting. Oke.
perkempun perain mergana ras ginting mergana makana ibas perjabon 2 hari sendah aku sih tak jakutakan man Bandu maname ras ongat ande kunin umur bapak ras mama kok di atas limpul di atas limpul makana si pino man Bandu si muhulina saja sekendu man mama ras bapak sebab rawan penyakit melalagu dari gegara anak jadi man bibi ras kila labon tabah anak endan di gurjabun di gejapun ulik begini na lato kan dubi aron ngila redatil magadi ni sini hadapi makana man Bandu ame cak pindo man Bandu ibas perjabundu simulina saja anilit telah katakan bapak ras mama anilit pertingin ulah pada turigan dungi masalah krina ngasup banget ngasup mama ge dua anak jadi bahasa aku pe sekedar begendangan cai bibi raskila sehat-sehat kambi terutama gegehin du cari kelengin du hasil du cari makana terdahin du lebih kakari kami krina sindahi lakon duenda udan-udan peda kam gengken kami perjadina te kami si kedua tandu pantangan nongatnya ade laput ya gulendu terong olah gulendu terong makasung kuninya endam turun-turun kala arjabu ondong nakam gometua jadi gelah pagi olah kena usur rubat jadi membantu lebih beberapa kami jagung setuna ada ujian ngan warinte ujian membantah maka kita sadarlah lusur lah pernah ka begenda papagenda rempet ka begenda aku pendai nari termenung aku kudai ka kempue olah pikiri kempu gaban begenda warine olah ukurindu ningku membantu kempu bolang labo beloh ngerana labo bue sebab kaipe ningku kari bandu kam nge mentoksa si muhuli petohandu sila muhuli petohandunga maka kam nentukan ca saja ngenca pedah bolang membandu kelengi orang tua bibi kelengi maka keleng katena bapak rahmamang bagainya maka keleng kate kela ongatne olah kam sesembelahan encabah kami nari singalokan perninin ya isa kita nambah isa bujur lebih sikatakan man dibata naki-naki nama tawarida MKAP guna kerja dunia adat bere-bere kami besi beru ginting bere-bere kami toto kalmama gelah perjabun duenda pagi ukurlah pagi daripada kami gerahola serbut tangkalan nanden bera wapan be makana beri kami tetap du kami dan merita-rita cak kami jelbana makana jenda olah tama kukurundu bagai-bagai cari kami beri kami tadi kuakap endape aku lah begdang bual ni kami gelah selamat menempuh hidup yang baru tutus tendu kelengi ongat enda walau pe warita udan bapak kita nari ngasa gundari tetap kita ngatakan bujur aku lah buluh gudang ngerana aku enja pindon guman bandu duana adin gokam erjabu olah kam rubat-rubat aku enja pindonku jika sada nari jendaman sili arah hujang
Sehat-sehat kam tawir kam metua. Aku enca pindon tali. Bujur. Iya. Apa ikam singampuranan di sini? Ya, man bandu kam kalimbubu kami singalokan perkempun. Perangin angin bagai peras ginting mergana. Bagai pekam kalimbubu kami emkap singalokan ciken-ciken sembiring mergana kembar mergana mandu sendalan sepangalon sepribanan. Bagai pekam singalokan perninin emkap sembiring mergana kembaran bagai peras mandu sendalan sepangalon sepribanan. Bagai pe man bandu kam kalimbubu kami emkap singalokan bre-bre karo mergana rastman di sendalan sepangalon sepribanan. Ibasa denda krina kalimbubu kami melalakal nenggo belas kendu nandangi anak kami pakai peras kela kami sirjabu ibas warisi sendah. Ibasa denda krina kalimbubu kami artotolah kita mandi bata. Gelah kai sini padan kendu ndai kai sini pedah kendu nandangi anak kami bagai peras kela kami bagai peman kami krina orang tua ginting mergana. Ibasa denda kalimbubu kami ngapitlah totondu mandi bata. Gelah rasa denda krina kai sini belas kendu lah terjang pergi kami ngenca tapi dalankan kami si mahuli si bagi surah-surandu. Gelah rasa denda krina kencadung ngadati engkap anak kami raskan kela kami enda sehat-sehat kita jenang hari seterusnya segala rasa dende bas wari-wari siakan reh pe pagi lid kerja tenah lukam kalimbubu kami tampak enterem kami ginting mergana ngadap-ngadap ibas ngelakokan lakondu enda me toto kami man bandu gelah rasa denda krina tetap berikan di bata si semal menate man banta kita krina. Sirang mulih pekari kita bas serjenda nari sirang menjuah-juah lah enda si tutukan kita man Tuhan gelah rasa denda krina anak kami bagai peraskan bere-bere kami kela kami datkan tuah si muhulia dat anak dilaki rasa anak diberu enda toto nundai adini sekendundai man anak kami bagai peras kela kami enda gelah rasa denda jenda nari seterusnya pagi istilahna bagi sembuyak kami yang dape istilahna meriah ukurna guna ngadep kami kalimbubu kami krina ibasina nari seterusna gelah la tridah la juru kam karena latihnu karena ngadep kami anak berundu enda mening kami anak berundu ginting mergana man kami sendalan sepengalon sepribanan krinana makana lalit ganjangan katakan bujur man bandu enda si ganjang nak katakan kami man bandu gelah siap-siap menjuah-juah kita kari krina gelah lala ke tuahnu ibaba kami kari mulih gelah dat kemalaman nati kriah nukur kita krina ibas warisi sendah terus reh warisi seterusnya enda mengharapkan kami makana lala ke katakan kami bujur karena kesempatan dureh nikapkan gia wari begenda rupana tapi lid dengar gaindu kami anak berundu guna ngadep-ngadep perpulungan taibas warisi sendah enda dibatalah mulihkan saman banta sekala-sekala gelah ibas jenda nari seterusnya pagi dat riah nukur kita ibaskan wari-wari sirah enda pagi enda maka enda pe cakap ku enda bancing enda tambah hindu eman bandu kami sembuyak kami banci tambah hindu kerana cakap enda. Ya, endam kalimbubu kami, endam cakap kami krina, kami sukut ginting mergana, bagai peraskan tukun nimpal kami, bagai permen kami, anak kami, menjuah-juah rasiat-siat kita jadi nari seterusnya, bujur ras menjuah-juah. Ya, kamu go banci suruh kena kalimbubu kami pas gelak orang tua taringkan pengantin tengah. Mari, naku, mari, sini kam. Kamu suruh kena kalimbubu kami, ya ke tengah kam. Maka man bandel sejabatan go banci salihkan karena gendang du. Ya alakan ku jenda. Iya. Oke landak kam duana. Ya.
Magaman bandu puang ni puang kami. Enda waktu nakang ke tengah kuna ngelandeki kempun tah beberendu ke tengah kang dina pas gelar perkebun. Iya. Arak kendu kam kalimu udah benar ke tengah kam. Iya kam perninin arak kendu ka kepar mergana ke tengah kam gelina. Ulah kam si tering tading. Iya ke tengah kam. Banci sekali siap-siap kam singalokan bebere. Iya, ke tengah kam. Iya, bagian-bagian kalimu puang kami. Payo kendang enda kendang du. Sajangan sangkar nambah dengan caranta. Ija kari pengadik karena silban kendang kari kendang du. Persada-sada dek du. Atur kari iya. Maka manfaat jerabatan. Atur karena kendang du. Persada dek du kam kalimu puang kami. Iya, bujur kebancikan kundul komakdu. Iya nakui. Perpulungan si kelengan Tuhan. Bas nakih-nakih mata wereda melala bujur di naman di bata. Dia situasi begenda tapi kita tetap ceria, segar, tetap kita semangat. Begiya bujur di taman di bata. Jadi man anto sembuyak ngaturna kita tapi karena rekondangkan tambar malam pinem maka kami jenda bege. Ya, jadi kami penahkan toto selamat sembuyak seninari kertas simbalta karena bas nakih-nakih matawarindai nggo kris mas dalan nggo nialokan kalibubu terus kupuang. Ya. Jadi selamat kaman sembiring mergana ras beruginting. Ija bas pelaksanaan budaya kalak karo nggo terlaksana bas ladit kai piabatna. Iya, nggo lancar kerina. Ya, ade rejabu ataupun ngadati gampang. Gampang kali. Dari semalam enggak ada masalah ya kan? Tapi yang susah dalam proses perjalanan untuk adat. Wah, itu sulit. Itu sulit. Ribet, mumet. Nggak usahkan kami yang dari sono udah tahu budaya, mumet.
Iya, Muhammad. Iya, tapi begini kurasa anakku. Proses budaya nanti waktu itu penentuan supaya kamu belajar. Kamu siap beruginting. Rekondangkan kamu maka ia ban adatna. Ayo, hati-hati. Hati-hati. Kila udah capek dari semalam hujan-hujan kemari. Tanggung jawab kamu? Tanggung jawab? Tanggung jawab deal. Awas jangan kecewakan Kila ya. Jenda aku mewakili Kalimbung, benar-benar Sinuraya Mergana. Maka bujur katakan kami Bandu sangat kam jabukan anak baswari si Senda-enda. Bagi bekam orang tua sehat-sehat kam kerina bujur ras mujua-juah kita kerina. Wabarakatuh. Nah, selamat mankam silih kami Anto sama adik guru Pinem sama abang Bang Firman sama kakak. Selamat dapat adik baru. Udah gitu ada mau ku bilang sama apa namanya? Aldi. Kalau Aldi sama saya boleh manggil mama. Tapi kalau kamu tanda saya ada sama aku sama bapak Du sembuya ini onong kakak adik kandung. Kamu nggak boleh manggil mama sama aku, manggil kuda, biar kamu tahu. Bapak kami itu abangku. Kalau Aldi boleh manggil mama sama mama. Jadi, nah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bang. Kamu ada ngomong. Kaling bubu kami puang siapa kita nak berubek ngolit kampil. Iya. Oke. Karena pedahar setelah singgo bere kendu enda bujur katakan kami melala membandu kerina gelah jenenari pagi ku lebih baci ipakikan kami kubas kini geluhun kami lalu bagai-bagai pagi kalimbubu kami puang kami bertambah-tambahna rezeki sidat kerina bertambah-tambahna kesehatan taman banta kerina maka membadu anak kami bagai permen kami. Onakku nggodai bermelala telah haras pedah si ibreken kalim bubuta bagai pepuang nupuang taman Bandu. Maka jedenari ku lebih pagi nakku permen kami banci ukur-ukuri dumat tunduh pagi karena kai si iblaskan kalim bubu ta bagai pepuang nupuang ta bajika jadi gelementa jadi pedoman hidup ta ibas kita ndalani kini gelundu alu bagai simpar pagi pasu-pasu di bata menbandu membanta kerina karena nina kala-kala tua-tua siadi kali buwe emeka pendebatan nidah nina maka kaisi plus kena
maka sampit kel pagi man kini guluhunta. Jadi kali bubuk kami, puang kami pemindo kal menbandu karina gelah melala pas pasundu man kami anak berundu gelah bancika kami ndalini kini guluhun kami jenenari kulebe sehat-sehat menjuah-juah. Jadi jenenari pagi banci kita hari-hari sampat-sampatan ibas kini guluhunta gedang-gedang wari. Kalimbubu kami, puang kami, si berbagai-bagai mengenca kata si banci iblas kami membantu, membantah kerina, berat-berat dibantah si masuk-masuk kita kerina, ibas pak senanari, ko pagi kulebe warina, bujur ras menjuah-juah kita kerina. Iya, man badu sir jabatan gobanci salih keduk genang eda, man badu kam kalimbubu kami gobanci kam kundul kuamakdu, man badu kam kebu kami permen kami sir jabu jenda kam. Iya, man badu kam singalokon perkebun gobanci kam kutengah, gundang alandaki pengantin enda. Kam singalokan perkebun lebih. Ikut kam kalimbubu benar-benar. Bagai kam perninin ras ulumas. Ikut turang buang mamengikan. Man bandu puna mobil 1864 tolong geser. Apa ikam gunana mobil 1864 geser du motor warna putih darat tena. BK 1868 tolong geser tuh 18